Harf ain se piše odozgo prema dolje i izgleda kao kada bi broj 3 okrenuli naopako. Gornji dio harfa ili glava, koji izgledom liči na hemze, je duplo manji od donjeg dijela harfa ili njegova repa. Spaja se i sa lijeve i sa desne strane. Položaj mu je takav da gornji dio harfa ili manji polukrug ostaje na liniji pisanja harfova, dok se donji dio ili veći polukrug na početku i u sredini riječi u potpunosti nestaje. Kada harf ain stoji samostalno i na kraju riječi, manjem polukrugu se dodaje veći koji se piše ispod linije pisanja harfova. Izgovor ovog harfa ne postoji u našem jeziku, ali najbliže što možemo naći jeste slovo a. Izgovara se tako što se zadnji dio jezika povuče ka unutrašnjosti, stisnuši grlo gdje nastaje krupan harf ain. Fatha e se na njem izgovara a tenvin n se izgovara an, pa kažemo a ili an. A svojstva ovog slova su zvonkost, srednja jačina, tankoća, krupnoća i zapreka, a od primjera koje možemo naći u Kur'anu su wattaba'a, wa'amilu, la nudi'u, amalan, adnin, ala, ni'ma, a'nabin, zar'a, a'azzu. Način pisanja ovoga harfa je takav da ako je samostalan, ostavimo ga onakvim kakav jeste u svome prirodnom obliku, a ako je na početku, zadržat ćemo samo njegov gornji polukrug i sa njegove lijeve strane dodati jednu crticu koja će označavati vezu između njega i harfa poslije njega, a ako je u sredini riječi, njegov polukrug ćemo pretvoriti na ovakav oblik i sa njegove obje strane, i sa desne i sa lijeve, dodati po jednu crticu koja će označavati vezu između njega i harfova prije i poslije njega. A ako je na kraju, zadržat ćemo polukrug ili pretvoreni polukrug kao što se nalazi u sredini riječi i na njemu dodati njegov veliki polukrug, kao što vidimo u ovoj ovdje slici. Vježba ovog slova glasi a, u, i, an, un, u, in, i, ainun, عين عاد على عدة عبد الله العزيز العظيم العليم الرافع السميع الواسع العدل العلي المعيد العفو المانع البديع. Praktični primjer iz Kur'ana. Kaže Allah tebaraka wa ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. I na kraju kaže Allah dželle šanuh: kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannah faqad faz wama al hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Svaka duša će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, taj je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.